sokungena ne-experience lapho yabo angene experience nje kuphela obviously imimoya emibi mina mfethu ngihlezi ngiringa ngemimoya because of ngibonile ukuthi mfethu mina ubuye ungitheshisa yabo blind but imimoya mina ngitheshise after but nala during i-crime it was like angeke mfethu sihlezi surrounding so kwenzakala yabo so bekuyilento vele ukuthi lento le yasibiza ithi yenzani yabo masi ilithuthi lize mfethu lezathuthi bafethu besibulala abantu sosifokol bekunelinye ididing da bekune isinsikwala camp la Kaslami Mandela village lezathuthi bezithi masingene la bafethu bezimosha besibulala abantu la more especially thina intwana besama victim ngiyangithola thina sikhule kula ma era lawo eBhayi ningcosi ziyalahleka ngikhula nawe so okay mina uSylvester ke kumnandi ngani ngihlale eOrlando ngihlale eDiepkloof whatever lento yobu Sylvester bebayenza mfethu thina besikhulela phansi kobo Sylvester yonke into mfethu Sylvester maka escape eSun City mfethu i-riding i-bell mashaya lapha siyayizwa thina i-riding 80k uzwa amakhulu kumana hayi mavesta sethatsamile yangifrosta so and then bese kube nabanye futhi esibaziyo ababooster hayo yonke angisho ukuthi kanjani mhlambe ngiringela uSylvester but istory saka Sylvester bafit is out there yabo mina ngikhula ngaleza ikhadi zakudala vele ngalesa sikhathi abo Sylvester benza be jumper. Welcome to the Derby Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Gan. I do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, listen to Shin Pedders with us, join the membership, and also don't skip the ads. And please donate. Our details shown out after the disclaimer. It helps a lot to the podcast and also help those family who don't have food. So please donate, it helps a lot. Otherwise, that alithini ixesha. Hayi ixesha likaThixo. Sekuyixesha likaThixo. Yeah, ixesha likaYesu. Now siyabulela. Shout out to Blinko Studios. Yeah, today we're at Blinko. Yeah. Blinko Studios. Like Blink. It was supposed to be Blink, but Blinko. Blinko. Yeah. Hey James. Are we on Grace? We on Grace. Yeah. I'm with Mr. Tony Montana. Badi James. Jam. Ngizabulisa uJames. Ukred ganda pro. Thank you. Badi lam. Mfowethu. Thank you mfethu. Njani? Ngiyaphila mfethu. Ngiyaphila. Thank you mfethu. Abantu abaningi bayakwazi emakhaya. Abalaleli lapha emakhaya babukile. Thank you Soweto ebukhosini. Abayazi. Hayi. Sise vele le channel ayumningi. Mfethu kusedla nje. Ayumningi. Secharity le channel. So ngifuna sikhulume namhlanje abantu emakhaya i-channel ibhekwa abantu abadala abanezingane. Ngifuna sikhulume indaba ye-crime. Ingane ubungozi bayo as well as ukuthi iqala kanjani i-crime. Is it a spirit esingena kumuntu then umuntu agcina izinto ezi-wrong and singa-avoida kanjani lezo zinto lezi ey'nganeni zethu. Ngiyethemba abantu abasemakhaya njengamanje abaney'ngane bathathe iy'ngane bahleli nazo ukuthi zizobuka because at the same time sifuna ukuthi sakhe i-society engena-crime. Ukuze sikwenze lokho kumele sishela abantu abanjengana sebeyenzele i-crime then they went to jail and babaphanisha ngendlela abaphanishwa ngayo babuya sebefundile babuye bathi ayazini we're not going to continue with this but sifuna ukufundisa isizwe ukuthi kube isizwe esiqondile kahle yeah yazi mfethu yonke into esiyenza la emhlabeni simotivate by something before sizoyichuna masingaqala nje la ngetalk yethu wayingisho kanje ngikhumbula mina ukuthi ngimotivatewe yini ukuthi ngichune i-crime okay bengiyintwana encane but at the same time ngingabhayiziseka at some point izolo mangicela ukuringa nawe ngingakhumbula elinye isine belenzakala before ngizongena kakhulu ku-crime bengimotivate lento ukuthi I think ama December 2
bengena teki iphathi esikela sho benginayo but bengena teki yabo and mfethu asamangikhumbula mfethu iteki lami ngaleso sikhathi mfethu beli cheap line but bengenayo lo new and bekangekho umuntu bekazongibhayela lelo teki ngaleso sikhathi and beli cheap line but ngadecide mina ukuthi ayazini dewese kuntswembu ngakhona program hayi for ukuthi ngibe neteki mfethu ngoba mangithi mfethu bengena teki angikhulumi blind bengivanga inyawo yabo because bengengivanga ngebhathi esikela ngiyangithola ngama holidays yabo so yesikela bekumele ihlale phansi and then kube neteki nyana okay belikhona iteki nyana mara laphela yabo and nami ngiyalibona ukuthi ayazini liyaphela leteki yabo so yazongikhumbuza sorry ukuphazamisa ngikhumbuza indaba ukuthi khona omunye umfana esasikhula naye hlala egqoka amakhokho njalo and manje sengikhani nginothisa manje ukuthi should kwakuntswini bekuntswini wena ushela ukuthi uthanda itiski ka umuntu ndoswekile imoto yapha yaphatha ushaya 6 bars yaphana ikhokho ndoda athi lokhu ngiyibuza yathi hlatha amakhokho yabo so manje usuyabona ukuthi into kwakho kungekho right hayi kuntswini mayihamba every time yabona mfethu so nami mfethu ngibuya la yabo webhayivele ngithi ngiyabheka mfethu anginatiki and for ukuthi ngibe netiki ngiyabona ukuthi option ile so ngagcina ngidonsa iphanga la for ukuthi at least ngiyothusa labantu ngithathe whatever ngiyithathayo yabo and show ngava ngolibhayiti iteki mfethu ukhumbule mfethu ndangabuya nama riding i2 nebhathi ezi2 ngoba ngabuya neteki ukhumbule i riding i commando ngaleso sikhathi beku 35 rand ijuice ngibuya ni commando ngibuya ni American khaki shoot mangiphethe boma 2 clip ngibuya namateki ni riding nebhathu uyangifrostana but ke bengehekho mfethu ngaleso sikhathi yabo and nothuse endlini mhlambe bekungekho grand ma reason beku grand but uyazi noma reason na mfethu esani inyuki yaphela yabo usibheke sonke ukhumbule ngaleso sikhathi mfethu nindaba zaboma le mali abayithola bomagogo ngaleso sikhathi bangakayithuli uyangifrostana bengekho ngaleso sikhathi uyangifrostana so icale la iding yabo but along the way mfethu mawulibele wenza icrime bear in mind lapha emakhaya mawulibele wenza icrime angijayijwayela and uzomeet abanye abantu kule industry le yabo and then mhlambe for example ngimita wena Chris wena mhlambe awusashaya lento engishaya mhlambe wena so negani yabona sesijwayela iround yabo ngoba ngikhumbula first time yami ukuphatha igani bese ngigangile ngephanga ngigangile ngomese yabo before umese ni riding bese ngishayile i riding eGreps and Chow uyabona riding so le outi le mayizovela ngegani for the first time like mfethu bekwenye into like le outi le yenza ngikhumbula grand mfethu ngiyobhayi sinkwa leso sikhathi mhlambe sinkwa beku 160 yabo ngoba leso sikhathi I think benginabo ma 15 going for 16 mayizokala le outi asedladlini cousin brother wami sharp but uyazi asihlali endlini ewani yabo unakuba ngayikule kasilanga unakuba viyethembisa yabo uvela kanje mfethu ngiyobhaya mfethu tool of brown ngengikhohle mfethu le yakudala ayile yamanje ayile sinkwa samanje sikhumele lesakudala le blue ribbon leyana le yamzukwane leyana yabo shanga lesasinkwa ngazi riding iplastic ngathi self tied le awuthi mfethu ithe ekhoneni mayithi mfethu kiyentwe yo mfethu I program ngajabula because of angithi sengiyazi ukuthi uzoba simple phela yazi dala ithi ngitshela ukuthi into inkunzi bebanjwa kanjani yabo sisathwasa besinga noma sikhinqiza besifuna nje usibone ukuthi ubone ukuthi into labantu baphethe isibhamu you understand just to ngithi uzokeep khinqi and then just ukuthi umuntu asibone umuntu uzofreeze yabo so sithema sisuka lapha nasathi naturena sangena to the south sibuya mfethu sibahle siphethe imali yonke first time yabo so igcina sengena riding egazini it's like a spiritual yeah angithi njoba ngitshela ukuthi igcina sengena egazini thina sitshela ukuthi hayi sifuna imali but
only to find out ukuthi akusiyithi enhle ke senza riding no sesiyaspaniswa because of ngikhumbula noma sesithiwa sinenyu nalezana besizophuma sinemali mfethu enhle kunalezana ngithi riding okay ithi ngithi besicabuka ne because of ukhumbule sama virgin sinenhlanhla siphuma kanje every day enhle siphuma siyaphuma sibuya nemali yabona sengazathini ngazathi game yebo siyajwayela sokungena neexperience lapho yabo angeni experience nje kuphela obviously nemimoya emibi mina mfethu ngihlezi ngiringa ngemimoya because of ngibonile ukuthi mfethu mina ubuye ungitheshisa yabo blind but imimoya mina ngitheshise after but nala during crime it was like angeke mfethu sihlezi surrounding so kwenzakala yabo so bekuyilento vele ukuthi lento le yasibiza ithi yenzani yabo and sihlezi siphethe imali but no amfethu noma ungasathandi uzoya da because of kunento ekuphushayo yangithola for example ngihlezi ngiringa ngemimoya emibi nemimoya emihle imimoya emibi attractor yonke into eblind oyenzayo yonke into eblind oyenzayo so yabona ukuthi nada thina sesiyazi ukuthi amfethi sakanga ine okay rathina sitshela ukuthi simotivate ile ndlala lesibuya kuyo but indlala siyava sengena nezinye izinto imimoya engekho grand and bheka mfethi riding ngirealize no njoba sengidibele ngikhula at that time benge ngitshela lento engitshela yona no because it was like into enhle at that time icrime ngazathi into enhle vele esiyenzayo esijwayele yebo and awuthi ngiyeke kancane ukuyibheka ngakimi sengibheka lamaGrootman lawa engikhulela phansi kwawo lezi zinto bebaziyenza lezi ezinye zazo engazenza uyabona ukuthi amandla umuntu lo noma kuthiwani mfethu umuntu akekho normal but dala angithi bekuyilento lokuthi lo muntu lo udumile yabo and ukhumbula ukuthi akusiyithi sonke besiyasonora khona abantu viye bebafaka nebhandi babasebenzisa imithi so yabona ukuthi mhlambe siyi3 kanje wena uSpanish ikhemi thina siSpanish ikhemi but obviously lento le yakho mfethu izosingena and nawe uzobona ukuthi izosingena ngoba wena nalomuntu lo ovaye yena uzokutshela ukuthi mfethu nalezi phela mfethu mele uyitshele mfethu ukuthi izothatha so yabona riding ukuthi isipana kanjani abanye abayenza sonor abanye bayenza sonor but because of niyenza nonke riding nizo end up avele ni Spanish wide riding so mfethu mina ngikhula whereby ngibona ezinye izinto mfethu ya ngibona mfethu abo clever strong labe bayenza ezinye izinto ezithusayo uyangithola crime wise ukuterrorize uyangithola ukujack roller yabona zonke lezi zinto lezi mfethu uyabona ukuthi amanda Grootman ndili mfethu hayi riding mfethu sekayenza ngihigher grade kwenzakala wena utshela ukuthi kunormal but lo muntu lo yabona ukuthi upossessed and riding yamspanisa usho ukuthi yazi khona labantu abanokufika endaweni sivele sistasheke sonke yabazi angene damnyango la sivele sistasheke sonke enhle kube nalento ukuthi yesane lo muntu lo sekafikile wena utshela ukuthi mhlambe lo muntu ufasile yabo kanti hayi akanapanda akanafokola so ukuthi lo muntu vele sekayenza izinto ezinye eziblind sekanesinye isithunzi lesithunzi leso wena utshela ukuthi isithunzi esigrand isithunzi esibi lezi zinto thune ziyagibelana bulala umuntu uyangithola uyenzani ene wena utshelani angithi khona lento ukuthi hayi siyageza bro igazi lo muntu ngeke uligeza serious hayi igazi lo muntu mfana hayi mfethu awume kancane mangazodlala ngathi labantu laba so inkabi kanti senza bayadlala labantu laba mfethu uyangithola le spirit izokuspanisa wena uzothethiswa ispirit uyangithola mfethu uzophumelela yabona but yabona igazi lomuntu angisho ukuthi ukufasa kukho ungithole ukubopha angikhulumi ngariding ngithola lokho kukhona but ngikhuluma ngegazi lomuntu mfethu ukuthi nakho mfethu ngikubulele bese ngithi nyokeza
ya mfethu akukho easy as much as ngizothi hayi mfethu ngicishile ngiyogeza ngiyangithola so mfethu ngiphile nabo labo bantu labo abanye beke abangani bami abanye beba fair ezinye ngizibonele fair ezinye ngizibonele yi uyabo so mangizibheka lezi zinto grand ngiyabona ukuthi man mfethu singabiza umuntu oyi1 lapha ekadumile umbheke nawe mfethu ubheke le character uyabona ukuthi man le character le you think ukuthi enhle bekusonora bekungena next njoba sengithatha ngibekela iduze kwami ukuthi mina mfethu besiva iround so nalezi zami ene sivayele round mfethu siyesahlukanisa nje ukuboshwa but dezana nalezana besihamba so ene azange size siboshwe sonke nalezana mina ngaqala icrime nazo naboshwa saboshwa separate but mina mangiqala ukungena eSun City ngaqala ukuboshwa ngiboshwela ama case wabo mina ngingachuna ngafokol phela mina ngacavisa iSun City ngingacavi ifokol mangiqala ukucava iSun City bengingazi next ngimfethu ubheka nokuthi mhlambe benginga repossess angicava ifokol ngibonanga next ene ngilibele ngizikhuze zami ukuthi bafita ngiyabona thina sama virgin sodwa asisekeni abantu abadala or abantu ekudala base crime ngifrustana ukuthi thina silibele siyazokala nje kuphela yabo NS grand bona ba decide amagents ukuthi so do you think ukuthi abantu namahulumani amadala eKasi athatha le ntwana ezingama virgin ukuthi ayispanise because they know ngeke ngithi ake ngithi I Chris ake ngithi ezama virgin as such not to say ama virgin nje kuphela ama-Grootman vele eKasi bayasdayini basikhulisa ngalendlela ecrime mfethu kuyaziwa mfethu into nabeside to virgin ama out sikhula weba vele mina mfethu ubheka abaya ama-Grootman labo wancane mina nguthuni so abaya aboclever mina ngicela ukushaya acting egg namfethu ngelinye Grootman mfethu udaying uOrla Robert lase Kaslam may his soul rest in peace ngifrustana lanka amahemba i3 we-acting egg na uyayicava acting egg alphabet A abadilama mfethu yeah ngiyangithola yeah so uyabona lo nedot ngaphakathi uyabona yeah uyangithola oh yeah ngiyabona okay mina program idura le yeah yadura ukuthi na today mfethu mina lanke lilanka amahemba i3 mfethu ngifunda mfethu show ma primary so ngifunda ba standard 4 that mfethu bam and bil shy round la Grootman so wonke umuntu uthi mawugcwele le shit wonke umuntu mfethu mangishalela shit mfethu abeka mfethu indaba mfethu sana ukuthi angagcokanga ukuyalini mfethu le lamla badabula uyabona azange ngagcoka ukuyalina le vanti belazi ukuthi mfethu ngathola kubani ngiyangifrustana ene belingafuni yabo ene bengiyintwana ukhumbule mfethu phela plaza yabona ngikhula nginomzimba liyahlala mfethu yabo ene akusuye kuphela wangayizi abhaya ama-Grootman mfethu vele into ekhona mfethu nami ngiyithunile la ngingirenga ngayo no which I'm not proud ngayo as much as ngihleli la today ukuthi mfethu sizo recruit intwana sivana around zibhaya intwana mfethu mina bengivana nazo mfethu i-riding ejuice khumbule mina bengingakwazi ukujonja mina phela bengingakwazi ukujonja ngizolo mina mfethu phela mfethu lezi zinto ziyahluka badilami kunabantu abashaya theft kunabantu abashaya robbery yabo theft and robbery bafidi into engafani theft ukujonja i-robbery isindlula ngondli ngiyangithola so mina vele amfana ngaba traumatized bafidi ayikabi you ngaba traumatized mfethu mangivaya for the first time social i-riding yesbrak mfethu ngafika kamoshe awuthamba shange 357 chopho wagcwala ifestere plus ile festere libona lili mus lingakanani yabe uyilili mfethu udengami lasibona from ngada shaya hayi wena ngiyakutshela mfethu from down mfethu no anginyonyobi yabo so mina zange ngize ngitshontshe manje uhamba nomuntu uyashona nenza kanjani mfethu senza kanjani wonke umuntu uyalahla la khona wonke umuntu ekhaya sithi uthini angithi mfethu phela ukhumbule la sintwana mfethu asikacavi ifoko cabanga sofika endlini yabantu mfethu ufika uthi bamcheck angithola mfethu siyabaleka mfethu ufike ilalele ekhaya ufike ilalele mfethu sifika sithuyi uthi lento yenzakele
yabo so zibha izinto bezithuneke manje abakubo bayaphenika bayafuna ntuli ukhumbule ne thina sisathwasa lo muntu lokudala surrounding nakubo kudala bayigawula imali yakhe ya kudala bayigawula imali yakhe bayazi ukuthi hali inje ayinje uyabona ngenzeka ngapha so babhaya mfethu abantu abasala nathi simfethu sasala idinga sasindwa mfethu ngenhlanhla yabo namandla nje ngamdala ukuthi enhle akwazi ukusiprotecta but otherwise yikho ngithi mina bafethu be in mind lapha emakhaya lento esikhuluma ngayo mfethu akusi child's play icrime bafethu ayikho grand because uyangena badi ungena but mina ucave uzoboshwa mhlambe first day eDanyana ufika ungasurvive ufika ubhodi khona abanye today abasakwazi ukuvanga inyawo zabo because of icrime khona abanye afana ababhodile khona abanye efanda abasema Kokstad cabanga Kokstad kunjani no ngizokuthiwa mfethu uke waya la angiyazi Kokstad kanje but mfethu Kokstad iDanyana program ezifana nawo ngamadanyana ngathi mina nongakuvala yabona nonula sibingisi riding bingise number 4 dayikhonile sida kule Danyana lakudala ngitshela umzulu ngithi emzululu ngoba ngakuvalela yi1 awucabanga ukuthi Kokstad wena mina wathi Kokstad ivisit ikayithu ngonyaka yebo hayi kanti unamanga ya ngithola ya hayi kanti ya ngithola ayikho lento ukuthi yemfethu bheka sengihleka omunye umngane wami uthanda ukujoke ungitshela ukuthi ana Krista phana necathulo uyicathulo ugesa uhamba sinoma kanjani bakushange ikwatira kusugisi otherwise kunenye ibhathu bafethu abathi ikwatira lapha emakhaya hayi mfethu laphathi ibhlungu injani kanti phela labakuthathela yonke into angithi bear in mind leya yini ibize DL or yini lama riding lama label wamanje lawo abo diesel or whatever or usibize zonke nje ngama ufika bayasithatha bayithatha idiesel la hayi wena shap lengifakile bayicova ngiyakutshela bayicova la mfethu mawungena mfethu ungena ngempahla zakho bayazicova ulibili waiting trial bayazicova yabo mabazicova bagayileze zabo akunangudla akunakuthi uzobuye visit uphethe ingudla le visit lesijwayele le yaseMasan City emalokop la mfethu ayikho so yabona ukuthi danger crime injani ukuthi wena uzolibela uyenza icrime but mabazokuthola la imnandi icrime khumbula imnandi but mfethu masezibuya ngithi uhlezi uyenza so mara masezibuya khumbula enye clever mfethu gunman bafethu gunman odumile la iSoweto ya benginayo lapha West Side sathenda lapha bamshanga 44 ya bamshanga 44 mfethu azange believe ukuthi at like is 44 years dephuma ngithi hayi iboxing sihleli ngayemove ya but 44 years wahlanyela umagogo ya watshela umagogo enye ithi ugogo angayizi ukuthi uthini lo muntu othe gogo yababona labantu bangidonsa ngejezi yemfethu ugogo uthi mfethu lo muntu bangidonsa ngejezi ugcoke njengami so utabona gogo benza bangidonsa ngejezi yemfethu ugogo uthi manje liphi ijezi mntana shanga 44 bayi yadlala mfethu bafethu abona mina ngiyababona nalabantu mfethu abagabisa ngecrime abazile la kuma platform namanga bali yagadla badilami masezibuya anabantu bakhona unjandela njalo ngikutshela nala ngapha mina ngikutshela nala ngapha you can boost or mhlawumbe ube ugunman ube uyini mara mfana lezi ayitsotsi lezana ezinye itsotsi ngada mfethu ezikhona mfethu ezama 29 khona ama 29 last number lezana ama 29 lezana mfethu ama last number the phela gang igang egcoka brown zizokulimaza hayi mfethu phela mina ngifuni ukuza la seyiphelele mfethu kusala 29 ya mina ngifuni mfethu ukuza la ngizothi hey vat mfethu ithi ngitshele kuyonke into ozoyenza clever lezana zizokubonisa ukuthi yizo ama last number wada
Lezathi uthi more especially mawufika mfethu boma riding yabona abo sibala khet bangene grand bo abu riding ePongweni yabo ngene C-Max ngene ePongweni mfethu ungene ngecala lasejele mawufuna ukubona ukuthi ama 29 zinswembi leza clever ziyakuteka zibuya nawo zinga enintwana mfana zokulimaza so ngifuna ukubonisa mfethu ubudanger becrime ukuthi ungazihlanyisa clever uthi hey mina ngiyenza so mina ngiyenza so lezathi uzogambula ngiyangizwa so isikhuluma ngale crime njoba ngisho ukuthi ngikhula whereby igangsterism ubutsotsi zi-expose amahrotmani avaya phansi and ukhumbule ke amahrotmani ngabhaya wakudala akhona lamahrotmani vele bewashaya abo spin NDAs la ekasi phela mfethu yekasi ngithi mawuganga yekasi to spin NDAs because of yazi sintewa so but la wakudala amahrotmani amotivate yini iapartheid phela ukhumbule kudala mfethu bekunama khomtsotsi iclever is motivated i-riding i-apartheid ukuthi yenze crime the likes of ama target bekushawa ama target ngishayile i-target nami mfethu i-target mfethu makungena i-truck ecruise ekasi siyangena mfethu lapha yana ngithola singena ngendlovu yangena yabheka it can be bake, it can be furniture, it can be in uyangithola nathi siyintwana mfethu uyangithola target ipimbo uyangithola siyangena mfethu nebheka umambovu siyamcountela Mambovu, angithi uphathi 6 gauge. Siyamcountela. Makathi twasithi 1 siyeza. Siphethe isivalo sedustbin siphethe istim. Ngithola icala la phela riding ngapha is outing ekasi. Amahrotman ama-uncle wethu ukuthi avayo spin. Uyangithola. Avayo spina for ukuthi sibe mnandi ekasi. Sibamba banje target for ukuthi kube mnandi ekasi wonke umuntu abe grand. Khumbule ngalesa sikhathi mfethu indlala beziphamanda nje bekuntswimbu bathi siyabamba itarget mfethu mina edlaleni mfethu sho siqala ukubhayitswa no last bomba 2000 bengaleli ngenxa target angithi mfethu besishaya itarget mfethu ama back pins ini khona mfethu last target thina mfethu asayiba yetswayi madoda yetswayi bangithi riding mfethu icross ihlangene mfethu la so siyathatha mfethu obviously itswayi phela kusinto mfethu ozoyitheshisa everything angithola like iphela ngifuna ukubonisa ukuthi mfethu kahle ngifuna ukubonisa ukuthi bezibhayi izinto bezicova aba back pins amatiye ini mfethu lezi zinto mfethu awucavi target yami yo mina ngikhule ngesikhathi se-target mfethu ilast target mfethu ibanjwe eKaSlam la ngasebuPasnatla mfethu truck akhona I think i-truck asespa badi siyathatha igcwele ithe siyacova mfethu siyacova sisemakhaya so riding motivate amount from target ke yabona amahrotman vele sakwazi ijuzi uyangithola nintwana ezincane nazo yabo sekuyilonto le icale kanjalo riding but ke I'll not advise intwana sekasi today ukuthi yenze riding why ekuntswembu no mfethu yabo no khona umuntu mfethu mina ngimcavayo ongena ejele 1983 or 1982 amgoba 1983 imagine mfethu sokuwe ungena 1982 yedanyana bakhoba 1983 bakususe ekasi lakho bakuyisa kwelinye ikasi edanyana kwelinye ikasi bafika bakuvalela la from 1983 until 1996 bakuyise media ngicabanga mfana phela sikhuluma ngeriding bafethu Tony lento le ushanja hayi dangerous bafethu hayi bonda lipline Ngiyafuna ukubuza ukuthi yazi ngesinga during December ngabanye abantu ukuthi ma-adults khulukhulunywa ngama-childhood trauma yeah ezinye izinto nokuzibuza ukuthi mhlawumbe ngizibuza Chris wayaphila gotcha abantu nize ngihlale naye ukuthi ekawubuye kunzima ma-childhood trauma so I can imagine like mhlawumbe angazi ungasiphintela ipicture ukuthi ama-traumas like inayiphi impact kuwe especially uma uthi ubona umuntu omshaya ekhaya mfethu awubi
Ngenzakala noma Uyabona yazi kunale term le uze umuntu athi umuntu ulimele. They just saying but I don't think bayazi ukuthi ukulimala yini. Because ngiyabona seya trend like yonke into like ihlezi trend. Mfethu yazi ithi ngibekela isitorinyana esincane ngikhumbula sibukela idisk egroundini. Awona sigidlile sithi yabo sigidle kanje ngeziso. Amani siyezwa ngathi ukuthi enhle kunomsindo ngathi hayi emuva. Hayi man ngayi mfethu masithi sibona amaduka ready. Obvious ngeke ngisho bafethu ngegama but abantu abane timing bazo understand ukuthi bekwenzakala la. Sibona amaduka ready ka. Letsotsi zidza ngamasimbe ukhumbule ngalesa sikhathi zayitsotsi bezicisha. Ngizothi masithi sasijumpa early. Zingakangeni esikele. Thina igrounded lisesikele. Masithi iletsotsi lize mfethu. Lezatotsi bafethu bezibulala abantu sosifokol bekunelinye ididing da. Bekune sinskwala camp da eKaslami Mandela Village. Lezatotsi bezithi masingene da bafethu bezimosha. Bezibulala abantu da. More especially thina intwana besama victim ke. Yangithola. Thina sikhule kulama era lawo eBhayi ningosi ziyalahleka. Ngikhula nawe so. Thiwa so lahlekile. Since walahleka mfethu lesa sikhathi 1990, 1988. Na 2 years kuzoyenzakalani ngamnjalo. Njengoba ngitshela ukuthi thina mfethu silimele. Sikhawatekile and nangayi nalezi zividi nazo bizimile. Lezi zividi bezisibhayisa mina mfethu ngikhumbula grand bengithi mangibesikela ngisithole zibhaya da engadini edladlini umagoga ngibeka bhayisa amaskopas beka bhayisa yangithola bekanela linya ziblomile lazifuna enhleka amaskopas kamagogo amagogo sekazigayile asekaqedile usigayile ngale yandisha yakhe leyana kala ngayo lezi zamavidi sipaki ikuta sivanga amashi yangifrostana siphila kabuhlungu mfethu mina ngikhula kulo era. So yabona ukuthi thina besimotivator you riding so but riding mfethu isikhawatile because of bekunezinto ezibhayi that time abo belt to belt makhulutman ashana ngama okapi yangithola nini khulutman uncle lada abashenge kuni feet coat lapha ematayisini nini khulutman lada mfethu uyangithola lapha balivale ngama foil nini kunama gangster labo wakhona ngiwabize ngamagama labo waterrorize amakasi yangifrosta na sekastambo wakho beyikhona igangster lebi terrorize that time so mfethu sikhule mfethu webhayila amasela seOdi ne B section A section amasela 1919 uzoqala esel 1 Jesu kimura kana kutsutla Jesu kimura ungena sel 2 sel yabona mangilongithi ne yimibhede mpete ntumpete ulubelut ayikho into akayiringayo la ulubelut Jesu kimura imagine mfethu every day wenza into eyi-1 Jesu kimura awukhawateki Letsothi liyana mfethu ithole Bene Plus ayivayi namuntu ivayi 1 ngiphethe linye iGrootman uJohn Delinga akalela ukutshela straight mfethu lithi lilimele lisha 20 years balikwebe 20 ayin likutshela ukuthi mfethu the way selimshaya ngakhona athi mfana mina ngilifuna iparule mina ngizoshaya ngeOVV letole cabanga mfethu OVV ushaya ngedish ushaya ngesigodlo futhi mawushaya ngesigodlo uphuma la egate lasejele akunakuthi uyasayina wena le ma point X uphuma la so ufuna uma ephume ngalokho esayini ati name bra akinya ke ntwa go raki fitla da ko ntle go tle maponisa ba re ke saine go be show off me bra na ke tswa ikazaiya akile dladli khawutekile lo muntu mfethu wena utshela ukuthi normal lo muntu yazitanyana wenzani ushaya ama box yabo lama box wethu ama ukuvaya like yi riding i box li suitcase ya ushaya ama box from dala shaya ama box from central kuphi bonke lamadanyana wavayi ya ungichaza mase kangicocela la Tony Montana xa umuntu wakhe ngifike lapha nathi mfana shanga lempandla zayo yabo lempandla nyana yi iras kabona ntwe asimphandla yasilifatha lemi bra yakhe donki biri ya yakutshela ukuthi mfethu kuyingene ngalesa sikhathi bekuntswembu
mshanga idonki piri but uyabona ukuthi ukhawatekile mfethu ngibantite nabantu ababhaya webhayi ngiyabona ukuthi mfana labantu bakhawatekile and nami ngithi ngitshela angithi mina bengithanda ukulaha mfana hayi kabi mina ngizilahile ezibha but not knowing ukuthi nami ngikhawatekile bani lapho mfethu nami bengilimele njalo yabona mangibheka lezi zinto bekizenze sometimes mfethu bekukhawathe wena utshela ukuthi ubutleva ezinye izinto mfethu akusubutleva ukuthi ulimele yeah mfethu phela ngikhumbula at some point mfethu uyabona la mfethu uthi mfethu la lo muntu uyarizina mina sirizina naye wena uGrootman kani kule danyana bengikulo mfethu ama reader wangini mina yami ngiyangena yabo obvious mina bengizidlalela idisk ngithe danyana so ngena vele ngugolkeeper babathi ezidlala idisk ngithi batlama lami livele li yabo ngizosetshisa lezi zinto engazi ukuthi lezi azikho izinto ezishisa ngangifrosta so ngangena ne-read mfethu mangifika la ngathola enye intwana out yami ngangaya ama creative yabo lama dipika and mina ngiphethe one band i-ready idlala icassette khuleke ile ama one band yabo bro ngavula mfethu iphathi mfethu lapha ngavula enhle kahle akusiiphathi esathi ngavula umjivo ngoba masi pressa siplaga mfethu ziwe ngiphethe uDokushebilisa ngiphethe icassette lika Dokushebilisa Dr Nhlabi hayi mfethu yebali alo khata afike mfethu khata makafika ucela i-read mfethu yazi makube ngimkayiridi ne bezobuye angibe bazoyicofa bese uSidumo bese kangilethela vi esimanje uSidumo akwazi ukungifakela mfethu mina mfethu ngiyafasisa mfethu ene lezi yabo yazi mfethu abuyigebengu nalabo babakudala basedanyana hayi mfethu yabo mina ngiyafasisa yazi ngathuna ndayida ngathatha le read mfethu ejijela phansi phahla yabo ngaphisa amaningi ngayicoca ngifaka iplastikini ngathi ngikalo khata ngijwayela kabi wena uthini bani so but uyabona ukuthi bekukhawatheka because bengizoyithola la idini so mfethu bheka abantu abakhawatheki ngokufana abantu bakhawatheka ngendlela engafani khona abanye khona iGrootman engilikhumbulayo one incident uBrakep le Grootman belifuna idraf dala lingada iPitori mfethu yabona nathi silithola ngada emabupana selifuna ukuvala sitsheli la nina nifika manje yini nizobona la mawuthi uyabheka mfethu iDryland ngizwa laba yila bakusha khona kokugcina ke la ngizwa le danyana ngazi ukuthi ukuphi mfethu isel nabantu bebagula every now and then da ngizwa ngoba yini yalibona linjani lingcolile like la yididing igravel yakhona mfethu TB mfethu indaba mfethu abangikhuluma nge-TPV enhliziyo yami yasiyera abantu ababhaya basekasi sengijampile sengingena kuleba mfethu i-sensitive blind angithi kahle yiye i-awareness idea ngisikhuluma ngayo right now ama-Grootman abhaya abantu ababhaya basekasi bafethu basafara from i-TB da besikhona i-OD angikhumbula ngelinye idala mfethu ukhumbule phela masike edanyana akunamuntu uzobheka ubani fika omunye umadala kanje umadala Gakatsi uyathema lena mfethu lafika grand okay ngalidonsa vele ngahlala nalo la ngisikela mfethu kabuhlungu because of leya gravel leya ngithola ngizofika kule story saka madala gap leya gravel leya nabafethu shuthi mountain enteng usika fast shapo madala diding gap bamsqueelela ngamadraft kanti umadala gap khona into akayenza naye khona yiyo riding ukuthi ukhawathekile because akekho umuntu odenka grand ungayenza riding ngizoyicoca no madala gap mfethu wavaya awufuna ama 2 liter 2 wabhosha phakathi kwama-riding kwama-2 ngithi obvious uzobhoshela somewhere bese kathe obvious phela ngithi kumele abe namanzinyana phela kumele abe nemanzi ngifrustana uyabhosha bese kathela ngadawo uyathela futhi makabhosha yena akasabhoshela etoilet uyabhosha bese kafaka ngadawo uyabhosha ufaka ngadawo
thengelini langa ke masekuphakwa into yakhe ivuthiwe ngathi ayiniyabila ke bayiyeka ibile ke letlama ke labantu abalimele thema kuphawe langa lakhona plus uyazi umadala capital asedanyana uyazi kudliwa ibeef ameda mfethu thema baqala bavula ama cereal umadala gebekada at papa at nyama at cabbage at sopo lo gatazokala uthi uyambamba umadala cap at madala cap adonse scoop number 2 at bogata ayi mfethu badilam badilam ukhawateka right akekho umuntu ngifuna ukubonisa ukuthi abantu abakhawateki ngokufana uthi uyenzelani le ufuna itra fene bamgaya mara sizoka ngiyazi njengoba ngitshelile ukuthi ama-29 bafika sizokunyathela but zona zokugaya into yakho zokugaya idraft so isiboshwa senza noma ngikhumbula esinye khona la iodi futhi iodi bafethu abantu bebasampula khona esinye isiboshwa mfethu ngasibona la iodi siphethe ama-pumpkin ayi-2 pumpkin ilamagxubu niyawabona musi lamagxubu siphethe lamagxubu yasiphowa phethe 2 kanje siphethe i4 swafake ngayi emuva ngifrustata and yabona ngathi bekaphethe 8 ngoba vele sekagwazekile clara futhi yazi wayenzani lama-riding uyawaphula phahlo athathe lawo ishoya bengada bese asigwaza ngalama-riding asigwaza uyakuphi e-ofisini mfethu yazi iodi mfethu yazi njengoba kushisa kanje iodi yokwenza amasimba la uyabona la mfana kuyashisa uye ofisini la manje uyasigwaza umzimba wonke libele uyangishona yazi makafika la wenzani uthola enye imedi kanje elinsester umakhanyile lewada libeke ipaperwork angithi hayi itafuleni kune paperwork cwela ikazi ukawo ujampela ipaperwork uyarola la phezu kwepaperwork yazi isiboshwa mfethu bafithu singcolile bafithu mfethu abokhatima bazokala akekho mfethu ufuna ukumbamba kumele bamshaye phela ngithi yabona sekamoshile ukhawatekile ngayi iboshwa mfethu labantu mfethu pheka le ndawo bafithu akusindawo uzobona imihlolo da khona umuntu owenza icrime encane kasayijithayo because into iqala kancane ukuthi ngiyacross one bani kanti lento le is a spirit here and then besu angithi wena bakugweba 2 years uzitshela ukuthi bangigweba 2 years iminyaka emincane yila ke uzothola lezi ihlanya kakhulu ngoba sezibuye maximum seziyaphuma uzithola lapha emedia uthi izokuhlanyela uzohlanyela itsutsi bro phela ukhumbule mfethu khona abantu mfethu aba-rape amasangoma khona abantu ababulele angithola mfethu mabhekile mfethu bazokuyeka abantu ababhaya bafethu edanyani mina babhodile abanye bebahlanya ngibabhekile abanye vele bake bayalalwa khona lapha ishovaya ejele malalana mfethu into ekhona le into ekhona ukuthi ithi ngitshela ngeke uzuyibona yabona bayibonile banenhlanhla mina ngihlala 13 years yonke edanyana zangiyibona but ngilibele ngazi ukuthi lo ini but angikayiboni so into bayifihla endlini encane kanje kuyibona mfana yabona mawungayibona suthi kumele ucave ukuthi labo bantu bakhelesi mabenza lezi zinto nyana lezi engcole kanje ukhelesi kanjani enza le no mangikhelesi yazi ngisho kanjani inewe ukuthi uzungibone no sengisho ukuthi phela abanye bathi okay wozana angidla nibaningi skidla sibaningi so how ngiyamthola uganda ukuthi program diding okukhona abantu abakhona ukuyenza khona abantu abakwazi ukujobhela ishower ngalesa sikhathi ama 2 o'clock mina nilele okay uyangithola ikude noma khona abantu khona umuntu onomdiyadiya wakhe uvalile and wena bheka ithi ngitshele mfethu angeke ungene emdiyadini umuntu mfethu ungagogotanga inok le siyanoka masenza kanjalo mfethu and ngathula mfethu awunamvumo ukuthi ungene what awunamanga program ungangiya so uyabona ukuthi ezinye izinto yabo kune privacy khona la khona angeke usidalele mfethu bheka thi ngitshele yabona njengamanje sikushaya imdiyadi wonke umuntu nonaka indaba zakhe ukhipha ifone ukhipha iradio ukhipha iDVD uyangithola wonke umuntu sekenza into zakhe kuyavalwa privacy so yabona ukuthi izinto eziso mfethu ukuzibona unless unkweke ufuna ukuyibona awuzoyibona mfethu mathina mfethu mina thi ngitshele mfethu mina edanyana mfethu bangigaya imithetho e2 imithetho asedanyana ngikhuluma ngemithetho yama 26 nama 20 bani angikhuluma ngalezo zinto khuluma ngomthetho asejele mawungena ereception
bheka itikiti lakho into esiboshwe yakhuluma imithetho ethu mina ngicava yaseDanyana into esiboshwe yakhuluma meaning wadla into esiboshwa uzoyibhadala manje John bheka itikiti lakho so umuntu kulento le ungena kumdiyadia ungena nenye indoda se azozibuza njani yazi sephida ukuthi anginasi story se-riding sesex saseDanyana yabo njengoba ngisho ukuthi angaze ngabona yabona bengizococela but ke into ekhona mfiti into ephilwayo la eDanyani but mawuthola mawungaya eMadanyanini webhayi kunabantu like kushaya umthetho hayi mfana ayi ngeke uyibone uyabona ungava ungayibonanga ngoba nalabantu angibayazi ukuthi kubhekiwe la eDanyana yabo phela ukhumbule phela riding ayenza abantu abashaya umthetho riding le yenyawo yenza wonke umuntu ocapable ayenza ningasukela abantu bomthetho bafiti hayi kabi ningasukela abantu abashaya umthetho uyangithola abantu mfiti uthola abantu abangashaya umthetho abayenza riding so that's why uthola ukuthi abantu abangashaya umthetho bashawe eDanyana bashayelwa zona lezi zinto eziso ukuthi wena mfiti ubani wena sozoyenza riding uyazi ukuthi akumelanga uyenze riding isuka la bengifuna kahle bengithi ngifuna ukubekela riding ukuthi abantu mhlambe bayi understand wena Chris ukuthi yabona ithi ngitshele kunomuntu ohlele eDanyana azange azashawe akashaya umthetho mara uphumile mfethu azange azashawe uyangithola because igebengu ziyabona ukuthi man lo muntu akacamukeli into enzabantu lo muntu lo mfethu uyangithola uthola abanye abantu mfethu ufuna ukuthengisa insango ufuna ukuba nomfana ufuna ukumokola ufuna uyangithola ukuthi uyenza yabo anything ngitshele ngizwe enye ringas la umuntu bom-interviewer lathi amagunya nawo yala emfethu amagunya igunya ifana lo muntu lo ufana ne-head of prison ubani ozodlalela phezulu kwekhanda le-head of prison nobody so umuntu makuyigunya meaning uye o-riding ophethe yangizwa so khuluma ngendaba yenombolo because when you enter the number kunezinto ekumele uziyenze leyo into singayithi fast because of akekho umuntu yabona mawungena enombolweni bakuphile if ever bakuphile meaning wena usuwe yabo if ever mhlamba azange ulimaza abantu azange ngithola futhi for example i28 indlela zithu kunendlela ebovu kunendlela emhlophe if ever ushayanga inhlave ebovu meaning awusi28 if ever ushayanga inhlave emhlophe futhi awusi28 sengizoyenza example ngale mina ngiyazi ngithola ukuthi indlela zithu if ever una black uzoshaya inhlave emhlophe weba yila ke uzogidla nomunye umuntu nakhona angeke akusho ukuthi mhlambe mawudlale nayo uthi uzolala na every day it's just that ukuthi wena mhlambe umncane ngeke uzushaya i-riding so basibamba la mabafuna ukuthi enteke bakubulale ukuthi intwana wena ungashaya inhlamba yabo and vele if ever ushile angeke uzuyenze riding but njengathi so mina mfethu lela khona kubandlela lithi ungamgwazi umuntu na mina ngalitshela ukuthi mina ngikhulele Soweto sikhula sikwazana so for mina ukuthi ngakwazi umuntu lona belitshela ukuthi yabo judging today bengakhona ukukhumbula ngintwana encane belitshela ukuthi ngizothi hayi ngeke ngimgwazi umuntu bro wami bese ngikwazi abantu abengaka mase ngizongena eDanyana imali bese ngene kangaka eDanyana ngibona igazi lichithe for mina it was easy for ukuthi ngivanye ngokwazi umuntu but akusiwo wonke umuntu ozohamba yenza riding yebo so uphuma kuwe clever ke ukuthi uzomela yipi ufuna le or ufuna le but khona manje khona ezinye inombolo angeke uzwe mhlambe baze bakufune lezi zinto umuntu mhlambe uzofuna uzoyokwaza ngabo abanye ke la ngibona ngazathi baphakisana khona ke ila mhlambe kulabantu laba abandizayo because abanye iningi labo bama rough 3 and rough 4 but abakaze babaleka nesilezi sikhona sibekile uyathola kodwa lokhu khona nje ngithi kodwa lokhu khona nje yeah mara ukazobona imali bakunikile yabo mara ukazowenza for God ene thina entekithi ngitshele kuningi into enhle ngifuna ukuyisho iboshwa bafithi siyacavana ngapha yizi ngitshele ivara mina today iboshwa zonke leziboshwa lezobona mfithi la kuma platforms siyacavana sonke hawu ngiyakutshela akekho mina ngingangibuza ngoba ukuthi nje uyazi
ngeke singene kuma detail because kuba ngazathi mhlawumbe sikhuluma ngabanye abantu but mina bheka akekho umuntu engingamcavi wena okay for example ngakenzela example ngilethela abantu abayingaki mina uSylvester walethwa yimi phela uSylvester ayikuthi ngimcavela i-riding ayikuthi ngimcava mhlawumbe ka distance uSylvester bengiphila naye so Sylvester ngiphila naye so ayikuthi mhlawumbe ngiphile naye kanti okhona le Sylvester sasithela ngayi yakhumbula ngayi besino James besino James so baba siyacavana mfethu besiphila sonke okay mina uSylvester ke kumnandi ngani ngihlale eOrlando ngihlale eDeepkloof whatever lento baba Sylvester bebayenza mfethu thina besikhulela phansi kobo Sylvester yonke into mfethu Sylvester maka escape eSun City mfethu i-riding i-bell mashaya lapha siyayizwa thina i-riding 80k uzwa amakhrodman athi hayi mavesta sethatsamile yangifrosta so and then bese kube nabanye futhi esibaziyo ababooster hayo yonke angisho ukuthi kanjani mhlawumbe ngiringela uSylvester but istory saka Sylvester bafit is out there yabo mina ngikhula ngalezi iCards zakudala vele ngalesi sikhathi abo Sylvester benza izinto be jumper straight beka istory zaka Sylvester bezikhona mfiti riding kuma City Praise kuma kuphuphi but kunabanye abantu they came bafuna ukugijimisa lento lena mfiti pheka ngeke ngithi nguToni Montana kanje ngifuna ukuziqhathanisa noSylvester mfiti for because ngiyazazi indaba zami and ngeke ngizofika la ngithi hey vat but siyabazi kufana nalaba abaningi abalubeli bakhuluma uzoyenza example ngoSylvester yeah baningi mhleke abantu abaringayo ngitho webhayi mfethu umuntu okhona akanabufakazi akunamuntu ozothi hayi mfethu mina uChris ngiyamazi ngoba mina ngithi mina uSylvester ngiyamazi noSylvester angahlala la kutshela ukuthi hale yana ngiyacaba ngifresta nomunye umuntu futhi angahlala la kutshela ukuthi ngiyacaba but khona abantu esingabazi khona abantu esibacava khona abantu ababhandite after team ngifresta but uzokutshela ukuthi mhlawumbe uThoni akamazi mara uzwele ngoThoni mhlawumbe uSylvester akamazi mhlawumbe ubani banakamazi uyangithola so abanye abantu sicavana noma ungambonanga kanje but sicavana kanjalo ukuthi hayi le ubani umunye mhlawumbe umitha but uyakwazi ukuringa ngayo because of mhlawumbe bohleli nabantu so la ekhaya siletha sometimes ezinye izitori zabanye abantu and ngiyasaba yabona like mina ngi-open ngiyakutshela ukuthi lesa story sakaMadala Gap angaze ngathela igawulo ngokudla angaze ngashaya ngastrike la kunezinye izinto engangaze ngasijuna angaze ngasijuna and mosu ukukhuluma ngento kube ngathi uzoglorify kuba ngazi uzoglorify lento abayenzayo enevele thingitshele mina ngifuna ukuyinawa ngifuna ukuyikhipha vandag riding vele injalo abantu ukhumbule baza kuma platform intentional sebazi ukuthi mina ngifuna ukuthi nokuthi khumbule riding yaqala ngathi thina size la mfethu to educate to tell the story sala sibuya khona ukuthi sihlangabezane nani yabo ne trend ukuthi yini awuyazi Tony Montana ulimele njengoba ngisho ukuthi mfethu mina ngiyangithola angazi mina ithi ngitshele mina mfethu mina i ama video wami wa trend kwa channel network mina ngicava ifokolo ngihlala endlini uyangithola ngifonela aba mina ngibangala mfethu ifone yami seyibhizi ngifonela abantu mina ngicava ifokolo bra ukuthi uyenzakala angazi nix so yabona ukuthi ne trend into abathi trend angicava mina was just telling the story but today kuma platform sinabantu abasikhawathela ingcosi zethu sinabantu abakhuluma izinto abangaziyenzanga and forgetting ukuthi nezintwana zethu out there lapha emakhaya ezinama plug ezingaziyenza lezi zinto lezi sicocela zona yidewe mina ngithatha izinto ngakhona angazi umunye mhlamba ngayithatha ngendlela but today ama platform amoshala abantwana bethu kunama platform webhayi bangakushayisa umthetho practical no uzitshele wena ukuthi into kugcoke kanjani you understand mfethu iyenzani riding mayifika kulantwana izinto ekumele sikhulume ngazo lezi for ukuthi enhle kulentwana lezi mfethu today blame intwana zamapantsu lentwana lezi nini but mina mfethu mina nguToni Montana yes ngithola lentwana I adopt khumbula into eblind ukuthi izwe ukuthi uadopt uyibamba fast iblind yangifrustana but intenhle no singathi no asaskelezeni asathena amafoni ukuthi iskelezeni something uzobona ngizokhathala fast ngizoyilahlela li very fast uyangifrusta so yile ngikubonisa ukuthi today mfethu sinalabantu laba basikhawathela intwana zethu and sisaba nje thina ukukhuluma ukuthi bafethu naba labantu laba basikhawathela intwana zethu ngalezi zinto abayiringayo abanye babo siyabacava ukuthi le ngaphakathi
beba ama-forum bebavula imiphakathi uyangifrostana siyacava bafethu siyanazi but ngeke simbize ngamagama sanihlonipha but nathi bafethu sihlonipheni ukuthi ningasimosheli abantwana uyangifrostana uyangithola uyabona even nomthetho badilami yabo udom angeke ikho into engizoyiringa ngomthetho eGrand umuntu emthethweni mfethu bebakuyeka mfethu yoshaya umuntu uyi-1 angithi wena uthi insizwa ugcwele ebhrukweni lakho bakuvulele isibanje bathivala abanye ithi ngitshele mfethu bacothele abantu abangasashayi nomthetho bavula imiphakathi for ukugcema abantu ugcema umuntu mfethu ongasashaya umthetho mfethu nibayekile lapha ema-media msiba mfethu nibayekile lapha ema-lookup ema-maximum bashaya imithetho nangabacimi nizobathola sebase-medium sebafuna ukuzela emakhaya siyasihlalela sabantu sithi sifuna ukuhlala siyama-gents thiwa nishaya umthetho niyashawa bese sasa uzokhuluma ukuthi wena mfana pheka mfana ulimaza abantu mfethu abamsulwa understand mfethu so bafethu mina ngithi for motivation for intwana sekasi leblomeda ekasi intwana yami be careful of lama platform ungathathi noma yini ngingamameli noma yini akunaphoza la mina mfethu angifuni mawuhlangana nami ukuthi ngiphoza ngisiphoza mina ngutemtem ngitshele mfana kaningi abantu edanyana baya babo Thomas bafuna ukuyobona babuya babo temtem abo Tony Montana kanje asibona mfana mina ngiswaka so angifuni ukuthi mfethu mina mabona mina mfethu kumele ucava ukuthi le email strengthen hope ungathi ungafuni ukuthi ngoba babhaya abantu mfethu abahlangana nami abantu bafuna lento leyana anginayo uyangifrota mina ngi-out yasekasi eshintshe ezama ukuyishintshela impilo yakho to the fullest uyangithola indaba ukuthi mfethu ngizothatha intwana abantu ngifundise into ephuma endleleni that's why noma mhlambe ngishaya ama-life wami mangibona ngazathi inhloko ubuze into ephuma endleleni engibona ukuthi enhleka ngivele ngikutshele ngithi bro Rampeka mina la ngizofundisa into econdile angifuni ukuthi ngizothi sekumele ungibuze mhlawumbe for example ungibuza ngamathathu ukuthi amathathu uyangithola manje uyangithola because of mfethu pheka mina ngizokukhuza ukuthi if ever mfethu you want to be safe ungayenzi thathu angeke ngithi uyenza le ungenzi le ngazathi ngi-expect angithi expect after all uyangithola ungayenzi mfethu uyangithola because mina kumanje mfethu ngiyasola mina angifuni wena uzisole view ngiyasola mfethu ukuthi sana bengifakelani lezi zinto lezi ukhumbula I have to return to my Lord ngiyothini ngikanje so wena ungakawashaya amathathu mfethu ungawachuni because you have to return to your Lord and answer for everything that you have done sesingena ku spiritual ufuna ukumbuza ukuthi ngiva spiritually mina Muslim nje mina I believe in the Almighty and mfethu ngithanda umdali mfethu ungivikele nje Islam ngene before tanyana ngeniswe yi-riding impintshi uncle lam bizofaka uncle lam thola ukuthi uncle lam alizingini mina ke ithe mayiphuma ngathi mina ngiyazifuna and nami vele bengibheka isitwana ngibheka ukuthi mina mangazithola lapha yabo so nga-embrace Islam kule Grootman unfortunately ngiploma ngesikhathi eside ke mhlawumbe ngiploma over 2 months ngaboshwa ngavaya ke ngayoyizama kancane ukuyifunda ke sengiyafunda ke manje yabo sengiunderstand ukuthi kwenzakalani ke ngiyangithola ngakuza ucula iculo lakho mfethu ayikho into engakwazi ukuyenza mfethu ngene angeleza ngedanyana ngeleze manje njengoba ngibuyile edanyana manje la ethoni akhona ukugrepha ngoba lento ngathi difficult ayikho difficult yazi into angisho ukuthi mangithi angikwazi ngisho ukuthi ngiperfect I'm not perfect ngisafunda ngoba iSlam uyafunda but ke kunezinye izinto mfethu ezigcina ziba common hayi mina ngathuka mina and into easy fana nelanguage for example uthi ngithi mina ke uNkulunkulu wangiblessa ke ngama language phela mina ngikhuluma uyakhumbula ngitshela mina ngishaya wonke ama language ayiyekasi sengikhuluma ngayiyekasi ngwashaya wonke ngwabhala wonke ayiyekasi and akekho umuntu ongifundisile ukwari yoma kuthiwa uganga ngani ngawilo yazi mfethu yabona makhuluma ngarayiling mfethu mina serious mfethu phela buwalo umuntu lona mina wangixaka mina nathi nangumuntu ekhuluma le language angaze ngizwe lithile culo thunda Arabic bengayishaya leyo bengayishaya balila no mfethu no leyo bengayishaya kumele ube translator tu translator bengayishaya mfethu pheka mfethu ithinde track ayiculo lapha nathi le uyibone va ku TikTok uyibone va ngisana ku Facebook no
La ilaha illallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Simply means there's none of worship beside God. I mean, what? There's none of worship beside God. Like la ilaha illallah. Yeah, la ilaha illallah. Ageko ekumele umkhonze ngaphandle La ilaha illallah. illallah. Ilul. Ngitho leyo Yazi ngitho lo ngizombuza sesihamba Yeah. sonke ngithebethile uthuli la usekhosini ilaha uzoqhamba bakho bangazi lapho uzothina la Yeah. uvume yeah, la ilaha illallah. So noma imrezi Islam, like the first kalima, la ilaha, first shahada, la ilaha illallah. There's none of worship beside God. Chuthi akekho kumele umkhonze ngaphandle kaNkulunkulu. La ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. There's none of worship beside God, and Muhammad is the last slave of God. Remember, Tina we believe ukuthi uNkulunkulu uyi-one. Akekho kumele simkhuthamele ngaphandle kaMdali, and prophet uMuhammad ukuthula kube naye is the last prophet, is the last slave. Kusho ukuthi kuke kaba ama-prophet aze ngokuza mfethu, kuke kaba nesikhathi saka Jesus, kaba isikhathi saka John, kaba isikhathi yabo ama-prophet like thina uJesus, we don't take Jesus as our God, is our prophet. Nabi Isa is our prophet. hey yazi na ubu iyeke thula iyeke ngelinye ilanga siyoyenza ngoba hey emakhava zositshela abacabangani bazobena ama-question Kahle kahle. But ke kancane nje kuphela ne. Mntwana yami ndayikasi njengoba ngisasho mfana. Iphathe kren. Ungabhayiziswa abotoni Montana abantu ababiyejele bazokufundisa inombolo, bazokutshela bebayizinja ngakhona. Ayikho yonke lento ntwana. Into engekho umoya. Mina ngiyanifundisa ke today, ngiyanitshela. Yabo ukuthi umoya riding. Yabo mntwana yami if ever ufuna ukuthi impilo yakho ibe mnandi, ifuture yakho ibe bright, landela into ezigrand. Ungathatha abantu abaphuma endleleni ubenza ama role model wakho, because i role model mfethu izokucaka, izokugila, uyibone nawe njengamfana mina bafethu i role model yami uncle lami elibheda. Belenza yonke into blind, but kimi yonke into beyigrand. Uyangithola because bekuyi role model yami. So bafethu naba bafethu baningi lapha eMatanyana benza ama life sentence, benza ama double life. Bebalandela uTupac, baningi abo Tupac eTanyana. Uyangifrustana. Ngringe var mfethu baningi abo Papa Action eTanyana, baningi abo bani like people mfethu bayashizile. And bear in mind ezinye izinto abantu ba act. For example, angithi niyazi uTony Montana bafethu akayikhulumi ilanguage yaseTanyana. But lapha eTV bafethu nizongibona ngiyikhuluma, ngiya actor. Uyangifrustana. Mfethu uku-actor into nje kuphela mfethu siyenzela ichelete. Sifuna imali. don't you think izo bebenza belungu ngebomu ukuthi izobhayizisa udaki And I think izo mfethu phela phela bra ingwaba abantu engibazi abasejele because of yeah, izo. because of izo sure. But I think so ngena njani. Ifana lento esho uthuni baningi abantu abasejele ngaka Tupac. But no. You'll know. Was not beyanga promote crime. But angithi abantu abakhondi ukubona But izinto yabona njengale nto ukuthuna ekhulumayo. Yena angakhuluma akhulume ngonombolo just to ukenza awareness. Yes. Yes. Kanda jam uyishayile thi ngitshela ukuthi ku-riding bebenza kuyizo bayilethile izo sayibukela salandela whatever sifuna ukuyilandela ne, but thi ngitshela benama-tours. ya ngiyakhumbula ama-school Thank tours you. yeah. Benama-tours whereby bahamba bayasho ukuthi abafethu siya-act ningayithathi riding yabo. So nami ngiyenzela ukuthi le platform ngiyayibonga plus ngiyazi la kusedlaleni, ngiyenzela ukuthi kusasa umuntu angathi Tony Montana ori riska buwa nombolo mara mbone moleko isithali enemy ubuwa nombolo. Ne bafethu we acting there. And ungathathi into i-acting is an awareness kuwe ukuthi wena ungayenzi riding in real life. Akuthi nokubona na ku wrestling bakutshela ukuthi don't try this at home. yeah. Uyangifrustana nawe badi lami, don't try this Anyway because bafethu uyayizwa
uyibekile but ngiyathanda Acting means forward. no acting does not mean forward meaning Oh. angithi ba actor wena ungayiforward riding because ukhumbule ne ukhuluma isense ubhuti bebay actor wena so indlulisela phambili uyisa phambili mfethu mhlawumbe upapa action akayenzanga riding or uTupac akayenzanga riding young Frostana wena so uyenza okunye. Acting is like awareness. We are letting people know ukuthi kuyenzakalani Emhlabeni yeah esingafuni ukuthi abantu baziyenze lezi yabo so abantu ababhavela isikhathi more especially futhi ngathi amaSouthern more especially iyouth yangaleza ikhathi ikhawati But yeah. yes uyabona yeah uyabona thank you James siyabonga mfethu abanye abantu bafika Spirit abanye nje abantu bafuna yeah abanye abantu and manje thini ngitsheleni bafethu today nayi lento ngihlezi ngivala naseDanyani bafethu abafethu ngirenga nabo eDanyani ukuthi bafethu sanicela ama platform akhona ende kunina bafethu nama celebrity ifavor ngicaba but ungabuyi da bese ufika la ngaphandle uzosigabisela ngezinto zakhe iphuma endleleni abantwana babheke wena abantwana bafuna ukubona ukuthi wena ufundeni la ubuya khona and abantwana phela bazi ukuthi iDanyani is just a building elizimele kuphuma ukuthi wena udecide ini mhlawumbe ungayicavi right increase iDanyani is just a building bafethu elizimele linabantu ngaphakathi lona ngeke ukushintsha but can make you worse because ukhumbule kunabotazibani kunabotoni Montana izinja ze crime siyaxoxa ngecrime wena mhlawumbe uboshwele uyi first offender uzwa mina ukuthi bengibamba ama heist so ufuna ukuyosha ama heist baba abantu abamotivate lezinto iDanyani ukuthi babe lezinto abayizo today bafethu kahle ningasayi eDanyani why nalenza into enithi niyazibalekela eDanyani khona enye case bengi attenda vandag bathi bafuna ukubuyisela lentwana leyana eDanyani ngoba iBhemi Crystal ngithi akuna different eniyenzayo because sekhali Crystal mina ithi ngitshela mina mangivaya eDanyani 2012 inyawupe was introduced so bafethu iDanyani no angazi ukuthi ngithini mfana you just going there to serve isigwebo sakho and then come back abantu umuntu ozombona ashintshile ungazitshela ukuthi ushintshwe iDanyani himself Danyani thungitshele kumanje thina mfethu sihamba amadanyani like ayikho into mfethu abasiza ngayo abantu iDanyani Department of Correctional Service kwalwa nokuthi sithathe izithombe but mfethu abantu bazosibona kanjani ukuthi we busy silibele isicondisa igweko silibele sithuza abafethu ngaphakathi yangithola phela abantu mfethu bazoselpa kanjani bona as much as bangakwazi ukuselpa mfethu abantu bazoselpa kanjani ukuthi sambe lapha so siza labantu ukuthi abafethu bashintshe government is not talking nothing about the rehabilitation media ngeke sibe khona ithathe lezo I think mina government akafuni ukuthi uma uyabona ukuthi lento eniyenzayo is very good government wada abantu basaba mina thi ngitshela mfethu ngashaya imotivation no la singabatshela lapha eBoxburg ngathi mina bafethu ngifuna ukuthi ngelinye ilanga mabangibiza la ngifice la nginganamuntu ila ngizo understand ukuthi I crime iphelile ke uyangithola uthi uyafika eDanyani uthola kunabantu sizoba siya somewhere ngempilo ngiyakutshela and mfethu ubheka thina silwela lokho ukuthi kungasabi nomuntu ozongena eDanyani bafethu uyangithola bheka angisho ukuthi ngifuna ukuvala itshele but ebafethu ngeke sizohlala mfethu ukudla kweDanyani mfethu abantu amangibona kuma social media ama out ashaya abantu besifazane eyikubi indoda yinthuni madoda mfethu thingitshele nginale ngoma lethi usathani uphethize gawula bakholwayo angeke ngilulahle ukho program usathani is against the believers right now it's marred as people who don't know and this thing was written long time ago in the Holy Bible khona abantu abangabelieve ukuthi iBhayibheli incwadi kaNkulunkulu kwakho badilama ngibhuci but everything that is happening right now badilama belotshwe kudala eBhayibhelini ukuthi kuzoyenzeka so man to man today ngilala nawo mina nawo siyajola uNkulunkulu wayisho la mandulo bengekho ngithi dala not to say bengekho exposed today is exposed everything no mfethu ila
So uSathane umile uyenza umsebenzi wakhe. Remember ukuthi uSathane uthembisa uNkulunkulu ukuthini badi Chris. uSathane uthe makacosha uriding yasazi the story saka Sathane ukuthi kwenzakaleni ithi ngivale ngaso. So it happened ukuthi uNkulunkulu bekaloku abheke ukuthi enhlaki lo Sathane ngazathi arrogantly ngiyayibona le man angisayiboni grand athi amara ngizoyibona yabo ayibize ngelini la abiza uAdam athi Adam may you please bow for uSathane ayenze kanjalo Adam same time azange ayilena li wabhawa same time wacela le ukuthi i-return favor le yathi mina ngeke ngiyenze right uNkulunkulu wathi sizathu Adam mfethu angithi uyazi mfethu mina ungicreate ngomlilo le uyicreate ngenhlabathi how can you fit a fire bow for a sand uyangifrosta uNkulunkulu athi angibonile riding for lokho badilami ngicela ukuthi usuke la egardenini nami yodlalela le uyangifrosta le yavaya mara yabuya ithe mayibuya uNkulunkulu uyitshela ukuthi mhlambe izo yabo uzithini le ithi uNkulunkulu ngicela unginike till the day of judgment ukuthi ngambe nabanye babalandeli bami. So right now we facing we towards the day of judgment whereby now uSathane uphethe izembe ugawula abakholwayo labo bantu labo okhuluma ngabo isimfethu abo baba bemizi ngangifrostana are people who took take care of their families abantu mfethu ngangifrostana abantu but uSathane uthi ngifuna bona la. So uSathane udlikidla da umosha da ungamangali wena or mhlawumbe ungajudge umuntu umbone mhlawumbe sekashintshile uSathane ufikile mfethu ufuna abalandeli bakhe. That's why uNkulunkulu atheni ngizoyenza i-hell ngizoyenza ne-heaven ukuthi abazolandela mina nguNkulunkulu bazoya ku-heaven abazolandela uSathane bazosha esikhokweni. Satan will be the last man esikhokweni uNkulunkulu uthi uzosixolela sonke after everything after masiqeda ukuyosha lapha ni favors yalapha but uzosixolela uzosikhipha lapha but uSathane will rot there. My guy, thank you so much. I'll see you next time. Badila. As you say, is home. Tsekhaya. I'll see you next time, my brother. Ngiyabonga. Out, James. Yeah. Shut the